Kristo ase chi oda bakubika ase duka yetu ya chinde. Nigo togotoka asa magacho a All Sansura Building mbarabale negita senye kenene gichigali kyomo chobosongo. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mwanju muri on Ndizi TV nane mambinge tokonyora naso mu rubiri yo kwanda mangana siasa na magendero anneke to direte matuke meronge tatu na tanoka kujya sobochire bonebu mwako yiga bana siasa bande gwa kirego na bakenya bande tukirubiri na murai kiba uchochora kero jigora jitariki kiando mudinyo gotana gatatu mwako yiga bakenya bande kwirubiri mano matuko na makati geire ndrojino ne kyombe kiryo bachoria mone chimbe IBC akron kende kwibanga ndroje kyombe kerigia judiciary go sikibwa mbere akron kwibanga annekero ebine biriba chugwateka kurwa sobochore tu akorire ngakiba kubirobe na ngakiba chukubigayana nande tukurera tuanyore no mugeni ase studio kato turarigiri siasa ya gusi siasa yensi itu ya Kenya no jina liberera ndiri anda takwenda kiugatia barai ao bakurutana na chinsa se chintindi murai wense ntwaro jeka komocho mokonyoe nero muira niri bacha kigura neri troje bono Kenya kaito jibosio na kense ya bereiga troje gusi kisi county ndware ndo ya korkana se getikia gusi stadium dio kirikaru twarari para aroro bara imbaje tikukwana chingwana bono na mangale komogani utukira se studio nyoro na bokwenda gutubwati mu rupiri gutera sensemeri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News baga sensema ya YouTube na botubwati Ndizi TV News konya chingaki na boto tweet @Ndizi TV News bogo na boto tumira kerengeli kya ulibulia ulia siasa ngakyoje siasa genderede anene karongo kubuli oroje okururetana namangana kumurai bwense no mokonyoye ni ukora chikuturban chikura chumwako yiga ni ona kubodiriga orojo kuruterana chinzaze chindindi gatiyo murai bwenze urkinyata amono mokonyoye William Ruto era chikuturban yoba chori borosio genda gutumekerangeria gwetera sinamba yera siskini yao igurabo mugane ono kira studio na bera nyano mama eto mwanju morira kindi anda amwali baga ara manyekani go cha sole ndo manyingo tonera studio karibu sana Ken asabari bandire TV yeto ya Ndizi TV abagusi baito bonse nabantu baito bakenya ngima Mariera tankuru Ndizi Nyakundi Mariera yone no machama ya controversy county ya Kisi nchirande se itombo nchari ari nyacho kerore tino muya kumuri kabisa asante mbesana wewe to na Ken Mariera bano ara studio Ken dije bigira ndiri ali mali antena ataketa korore biya korore kabisa korore kabisa na Ken wano meta kurutu kwanda siasa ikaranze na parliament kabisa onto ikaranze na sema ya parliament kabisa ende bano mwanju muri amanya na siasa Ken wikabona gyo siasa ya gusi ya chire trojina liberal ya tindi wikaboniga to siasa igora akanyika tokanyita kikianda kora tengi birenga byo njena ro kwa na mangana Akisi county kiriboke wateri bere joka no gavana na ndo gavana no na renge weekend na kwaneta mano gavana gavana na resio ye county gavana na ere wate kubungo ye county aba ko yo gavana mba maetegero ye king ingike bwade na ande na ere saba gusi choosing kiro ko chori ko be gavana kiro kwa pisu na yo ko instrument chose pije county naye ora accountable naba gusia boss bako chorete naye obwate chinguru chose picho ko se cabinet naye obwate chinguru chose picho ko chora aba chief officers aba director boss pia ofanikasi be account boss pia ba under you mbali under the deputy governor so that's why roje deputy governor zata ko kwana kile governor ile bwate chinguru che account na ande kende yose ko kolekana no ne ko treasury gavana nere manyire ringa chiwe seko to Mukisi county umugavana nere okobanga ngaki chiwe se chingas ke chiwe to kolekana through the county assembly so that's what they were reading
Eriokindia rutu getikia eriokindia tegetegetia gusi stadium karomo konyi bumurai bo bosmiro moja matakarwa chitama barai bande ento maitene kigente kiyaja kiro koru bolingoli omuntu baate oyo manaro bwatire wenda te koru bolingoli lakini bono nto enda se kambiro ngenda te kuchunguza gosuikiwa se koti nekine kikira se koti nto enda oro ayengo gikeriole ringaneria korekana ta se getikia gusi stadium buna ken na nde buna chema ya contractors ya county ya Kisii. Inchekene di Mariera, egento na tebe na ringe stadium, kini na ringe asina ringe Kisii Sports Club. Bono bosoko banene sana, obosoko banene boga sabantu baita bagusi, asabantu baito baguturu banana ase deputy president, the incoming deputy president ya Kenya, Martha Wangari Karua. Martha Wangari Karua ne running mate ya Raila Amolo Odinga. Nanda ba Kenya baito tiote bani omaene intuna bagusi wolo bosoko bano bobe ekiagere ege kore kana muna keria kore kana tari wolo bosoko bano nande igoto te ya bagusi baito ndobura kenyinga asiko irorerwa ekiara Martha Karua iga ajete stadium go kwanira bagusi tajito kwanira abantu bakurigo bogaba abagusi agito kwanira nande mono abasibati bagusi bose. So, wolo bosoko banene ekire amangana ari ote ya basubati baita bagusi omobrukano kaba akagenda. So it's very bad. Ihono kona na Ken ngoko mojugwa tote omugutano ni go bwari gane tuwa basubati lakini abagagamba arengo no ni jenda njeto lakini jena jeta sense moyo burali tari na jeta obune mongina ngoko mojugwa kyara toroja basaja mba jeta ro ngoko mojugwa no Ken amanyete gitero kwa nanga ngora mojugwa kyara mukutano babakungu orenge abasubati baito orenge bone ebintu bune ebi omanyete tigato very sincere mu umukutano orangerirwe stadium umukutano yo orangerirwe stadium n'abangina baroje gukwana na Martha Karua na no mu Raila Amolo Odinga inki abantu baito bari kubonera egehita baso stadium inki ekene na basate bari kubonera egehita baso stadium because bakongo bakubona basubati bari kwande kubonera stadium abantu baito babonete egehita baso imene chinguru ngosa na basate bari kubonera. So it's very wrong kise yejira na teba choose ekero wege ya Kisii county kyo bogabana kibarasi kireinye omuga kongwa erenko gendarika ngwa tere kubori kura ya Kisii county government teto te byaba gushoma na ndaba gushimba maite ngwa ko linya ya yiko abantu baguri yo bogabana nzimbarati oyo minto bacho oyo minto bure no yo minto bacho no nyamwa abona obaguru wana chikoro choboga nande mpaka babonse obogabana by the end of the day tare tisa no muntu wakira chiko mawajo na banta bango anyore ba decide lakini abande mbaro baguri gero ngenaro bishop naro na onjiri naro muga kongeri ko boyari chikoro lakini mari geto waka gisabu muga kongeri tago choro kure chobogabana munandigire ti basi ikira bona iga arabu naba munambara baro yamugoro bazi no muga kakurumagena bono bona bantu basire kwebanga para yarenge ngare ko January bona nkonya kobere engote abagusibena ko nkonya ko jabari banyenye para to gojine so by the end of the day taretisa abantu bamanyira umuntu wagira chikuri kembe watena basaja mbata kira no nbamure kyara kera bara yaba jite idodinga no musubati Karua no musubati Sabina cheke no musubati Mirio temba no musubati ani gradis kwangi kera bajita basubati boka naroje musaja roje tegali konde bona basaja na barbagu simba swetara ekerengane ya korekana Ken twarana okungusano kama chikorekana katiyo mugabana we county ya Kisii oriyo gosoka hamono yo kurigero kyo mugabana simbarati bakaja komochani orocho komochani oko kwa ba komochani ingole faida yo mugusi ose ngakito uskochibusi ento na teba gusiba minto mwaka James ngwa mariba na roko rwo bugabana mwana minto simbarati ngo yaro bugabana kwa Kisii umanyete simbarati ngwa iko bare pati ya Raila ODM aba gusiba gusiba manyete aba gusina bara Amolo Odinga ne pati leader ya ODM aso mugabana okorwa rongwa ale ODM ase simbarati ale e candidate ya ODM tetiro yise bakuru ne jake njera ka kumanya bakabana iga no bagusimbanya koma lakini bagusimbanya koma egendo totara manyantu mbarato terenge bakuru ne lekyaera na ande mba chorwa John Mbadi ne aro tene tikoro cha Raila Nyanza
if I coach ya James Maribongwa eko the second chair onde Simbarat inge bako na nyina inge jiranya kama lakini wantora aligirina entonya komano ni tundora manya ndonda takoligyo boringorto mangirinde ongwae running mate yani ODM gubernador candidate Simba lakini yamenye korogana ongwae na bwatenere boulevard kale bako kwande buna injabanto mugabana rarugati ya machogu tara kona machogu okwande kati ya Krisio bule ongeli amo na Manson inkirende ongwae ratari ko sirero monto bo ODM ekiara ODM ne raba okambere no ebara sanze munyasimiyo korogana ni brengel bio ke omoraria ina mangana wande bya mageni tinana ko manya mangana aje kiana nya korongwa wateba ngagi to monto support obugabana no ndo monto manyete ongwara support ikiara bale patia ya Simbara dikiana obarodi ya ora kwande chintu na chinyinge buna omugabana akorugati yaba bakora banere okora kwande chintu na chinyinge ntonya korra bari na Simbamo no Simba gakorukia magiodium bona abuti ngoma yanje ikiara maitera nento bwato ODM nento bwata Azimio abantu barazimio mbatatu omugako bure omugaka Masu Nyongo no mugako Samyongeri abuna barazimio mbane na Simba na Azimio bado na Simba na Azimio ODM gera Azimio bono injege ndo nale koligere imono amangana omanyeta abakenya ani nko kote botami Azimio ne amburera yokoligikura cyo president Kenya ikedo ke county kiro monde ga koligere chikura chiaye kurwe party yaye maito mwako bure njubiria mazo Kenya National Congress mwaka kongeli na tamakuru ODM bakana DAP ya ya boru ya yoje ni mama loyo minto Simbarati neno ali ko ODM bono Azimio na ande la role danger nga kalimutu because ndigere ninoje danger ni mutu ali igoro because ndoje abakenya bagerera chikura lakini birongo bine ndoje na barasi komisi bana aligere buno koligere kwane ko ewa ekene gatoguri rongo rwagusiye katogura kwanda ODM sana ODM ase umwaka bwejiru 2015 ibire tiabwata mchumbe no yomo gusi igate gutwara buffer meke karba korate by election urujige ndigise gijujerwa na ODM ase county ya Kisii no ne Nyamira nere kwira no mochumba tariko chorwa sorongo rogusi omanyete ingene Kisii ko la ye county ya Kisii na ndo mwebolo Kisii county egento kero ko 2017 goja ko 2013 goja ODM asebone kana ere strong ground oboya abantu baito ODM ere tangene lakini gire ke agochora abantu baito bawe ka change minds chao timaiti ka badawa ODM ekiaro ODM ne rode bawo ne tangene gusi igere strong ya serieta lakini asawa chote strong ya serieta lakini gira abantu baito bawe kete no bawo chora omuntu una kera di Mariera babali ko chora puno ye garo ODM tatumagere ko ODM o ye gare chubiri tatumagere ko by the end of the day abagusi baje kuligeregia ingo ora bo mojumbo kwaro ega asiyo bojumbe kwa kwanya kolwe tajibone party eko chakwa chikuru abantu ababonzi ba Kisii county abande ba ODM abande bare yuda ya yo azumaga majogo bare abande bare binarate bajupiri so kiromo kire omaje no rangeli makutano rero abantu bajupiri igo igitike igo no rangeli abantu ba Kenya National Congress abo kusibeto ba igo monte yo kana ngajetinga kware lakini ndo aligerian sema ya nominations ya chipatieji nominations ya okoru ngurire na abantu bali abaya bati gusiko ndo montobe ku aliya ba gusiba tena ayo na totamakura sema ya nomination totena na sepati ODM chipati chinde chonse chipati chile Kenya nominations is about the moment you know chipati chipati leaders and chipati eji to go to party rero or we ticket unless go very popular so ngokora bana bari buzi yabo ngaki umuntu nale live member ye umuntu yabere na into umuntu yo epati ye itari wonya ko ngani wo chipati ende last mobe royo to the party na ando tu ari ground mwe ko ticket lakini ndio bintu byakore kana tu ara mbiri biya na ande jetini ko boli kura nje na ari gere bintu bina banda bakora kakarura abantu ba gutitegeria abandi they are very weak na mbakobwa abanje bahire mbakobwa ewa Ken ingeko gari gro kibuga bana kere kontezi yaji ase county ya Kisii twebe birogo bindo bo senator twebe birogo bindi bo jumbe na no bugumende ngitoko ere birogo binde toko bieba
Asante, thank you, Mariera. I think my brother, Nandi Nateva, a governor, Nere CEO, ye county. A chief executive officer of a county, a governor of Kisi County. So, up and trust my brother and Beno, but one other saying on the end, I won't open you, because I got on the name, Yenas Mankoric, Yenas in the US, you say. One is a quad, and I got a Yabagusia. Over governor, one is a watch or governor, one of what piece of stadium, you are Kisi, no a piece of Kenya, no a piece of Maran, like any headquarters, Chakis town, Chakis County, Kisi town. As a stadium, you don't know what piece of rubber and the ones of Key, Kennedy Mariera piece of governor. Omaniaco instruments of the country. Now you're custodian. Now you want 10 Koreans be able to see Kisi count. So that's my band or one. Now they buy you don't about Negango Puana, a patch at 2022, 2023. Around the way to buy a pingamano, like any yaita. A kid patch at the idea, and it's not about Simbarat, it's not about Obure, it's not about Mason Yongo, it's not about the outgoing governor, it's not about Ongate. I can't remember that much you got about it to work away to Ken. In Jetin, I go one Namachikura, the budget, I take one, now with a budget, the counter assembly. Now I'm simply in area, I take up MC. In Javon, in Javon, my young Tabera assembly, how do I come in with a budget, even about it? Now they not able to see. You know, a counter assembly never had almost a time table, Yavana Bacolega. So, in general, the Yama and Tomato, a budget on the Ita, but about the Bate, the Trianamachi, Chicot in you can petition the code. Now, the budget, the process, you know, when I want to go, my question, that's about download, but you upload as a system, if miss interested, control budget, then you approve. Well, am I once or colleague? Tuanyoro mugavano muyesi yo muyakisi county. Tuadiro mo senate rara abo mo beken. Igamagendo na genda se county yakisi usinyamira. Ometa mandaba ngembali go focus ya sobo senator. Lakini rori yo senator ne roro nere asogo jangia maendro ye county ose yakisi e county gire county yakisi ani county ya Kenya. Ometa ori re Kenya ngima. Chigaba chia so chia choriru. Ekeba ko dikuchukura baota banga ninche ko ra mantega asingia. No more senator no ali raina ya toko bwa dikore che county anya toko ata arrangement ye kire nyombe nyore gento na ali na ata bagusinga to go choru gavana ya Kisi anya ko rwede nyombe mo na bana nje to bonja na bana nje ne gavana to bwa te monto ndiko nyari bali to bwa te monto ndiko baba to bwa te monto ndiko macho ke so to magrang ga si senator no ko rire nyinga ki chibesa chire Kisi county yita kero gocho again, Tabagabana Bangaba, Bobo, Senator, Senator might know about going beach. The last result, a kid account assembly, going beach, honorable to the Senate. To go to the National Assembly. A Senate, a Senate in of the power, the devolution. So now about Coringo, Barangaki, among to know my enemy, all the reports in the other. Vajore Kamati, aba Kenya bara mangana manga aba mana waiguru wota babo iti to babo sonko aba Kenya bara big those what ever then aba Kenya baraitenga senators and what the powers choko mbiche laba ingi ken kia garire entwaro ni governor ni go bwate ekwendenoru ingi kia egeta ni enyamenoru bo governor ingi kia raba senator bange bauchkuri kero ki bo governor ige eminati na mermo yabo mbali ko karabu ya sensa me senator twaro no NCIA twaro no county ya Kisi chinsemo ao twaro Nairobi ingi ko geraba barura se bo senator roje bauchkuri kero ki bo governor mbiyama my brother omure manyete 2010 constitution ya ni very specific devolved government devolved government ye ekire constitution ya so gete aba senator bange ba manyete nganko yanda na Nairobi aba senator ndi ko ba na ba America roje ko ruke bendera na ko ruke bendera bakebanga bono to what 47 county governments to 20 nede bono mondo what bendera tagia senator ni governor abate bendera ya Kenya na nakatware ga bendera ya county na ande gendo na kwana nga gabra le CEO abantu baito kuna baba nyanga nyongo baya abantu bakumete Kenya bacha misyorengo mba manyete bari goite constitution batamanyeti
pako yo mintamo se wako orenge eji ya Kenya tama etongo bagaba na powerful akagenda ba senator one kira 2013 yeka 2017 ke badanga na bayarenge ya to magorugo kergen tonkei aso kanyora no tebe nga te andi ko mano Mariera yo te andi ko mano nyarebe ibagandi umuntu batama bagayospi mo gabana esiyo yekamu Ikuji bosiro je kero ke oseneta ikigaro jikosira. Kero ke oseneta ke kosira. Because Constitutional ingero. Na gendo ke kera akoru unless then aba Kenya ba change the constitution. Ikira change the constitution batenga aki aba seneta abons 47 na ba nominated 12 ti aba goro. Lakini to kwa no mono sababu nga kerbo era asante kene kerto kwa ndo mogusini chendo na siasa anguma itorokora ne kerto kwenda siasa na limo usia utaka go chamo inge kwa na nekro siasa ya rire mogusia tari go chamo ocha go jana ba mabo mogusia kerto kwenda siasa inge takiri go korwa rinde tua chamo na nekro siasa ya nani ngor takiri go tore tamo ken kolenga ne birengerio omanyete igenda kana abagusito sirayire sana tuwazi umuntu bweko bega abagusiyamo no mugata sinyo nyachaye marema chipati ito bwate chonsi pati ya nyono matenere mo kanga abagusiyimo se for the people ya chiete kanga bagete pati ya nyono anyona was a respected man in this country as a Kenyan bapaka abagusiba ito nyamira na kisi wono kiro monda ta korosi pati yaye enyorera abantu nominated omate kiro bate pati kwa bwire birogo no bibo chumbe bitatu kwa hiyo nominations abantu babika bakongo babo abantu babika chika friend chabo chinomini kwaro ebintu mune ibono na ndi na teba lili last time na ndinge yona ateba iyo aba usho anyo toite go pagain puna karonsa pagain ya bakamba aba gusiba tokore tikure chiga mambiende omotienyo yona ne togochia tare tisa abaguzi bonsi pibache abaguzi baje stadium bonsi pi bakwanire the way forward yabaguzi nande intobwate kanso obu eldasi abakabaya maka matunga ne committee ya ebusire tigaba abaguzi omwere kekyane wabakabasikire kanso of elders na banta bagukwana abantu baito baibo pura tikura togokorega barangije makutana stadium ndotageti onde bweza kinyote council of elders ara ngeli abagusiba nzinjito kwandire gendo yepati yomo kuna nyazari keta abagusiba itano inkibono batarangiriri igera twara na bakirira tutena bakirira ngora turina abagaka kurujin sambo ya boyikoyo bokamba kukabara batana barano murai bwense bakobwati matunda bagana batana baru uru bakobwati lakini bagire ngoji kurangira mugutano bwe stadium arangirika na bara imbaje monyete ayo muraji my brother Brighton omade kira omade ngakirere goika abantu bago teba maki egako batika kebe mono tira togende torore ngito wenda okore the way forward oroje koru 202 paka 2022 ine ngene 20 years ya mugusita gotwara pati agwakera asabrok kuna mwana gesi nage yendoje yechukure toko ndeji amangana makongwaro sana ntobwa to DM ntobwa te Kenya National Congress ntobwa te Jubilee ntobwa te DPK ntobwa te UPA so mujanga nikora abe nonya assembly nonya bajumbe baito bajotoru mangana makong ngana ba na ande kile mole different parties kento ke mara negotiate yes that's what the karon sajete agatebanga intubina bakamba wipe amangana mo da nga gosenga Jubilee gosena kitika kabisa ngo support Raila lakini abantu bana bararanye bari wipe kwaro yes igona ko te una mogusina anyoru kwebanga omogusi iganyoru omanyete bagusimba iko banyoru bali baita banene banyoru ayo maro DM no de kar mo inari chupi no ina ande da bagusi kire chupi yete ko chora mugaga chimi yangu ina yete kiro kyo bodi piti chupi bona mangana rusi na mako ken tubwata baraya banene ntubwate ongwae ntubwate matiangi ntubwata baraya banene usi tubwate bababure ngotakere ko bomonogeri bumugusi wekaboni omanyete spokesman yo mugusi jena roje was in 2018 or 20 after chikura na roje omosani to simbarati ne geta karanga ya bando so paka mobekera chianga chiyo bono ga igwa bo mugusi
Omanyete amano gebo mugusito rwachora abantu bagocha bagochore kwarali lakini nende spokesman yo mugusi bona kako sensi mbarati bona muna ko yo bugaba ndura mani se gatika bona abuno ntara mani lakini ekiro ko spokesman yege saku ras mutuare the bargaining powers yeti nyomba chon chagusi ewa iyo nyachaya ni gachore tuko siniga igetinga gite bagatana bakaka wesko yae ayo mete miaka yawe ne menena ke no mete kurunya chai achore tuko se ayida nyachaya bona isen manyete makasi mene nyachaya number 1 ekira gote serikali niga chete agaso kia magiakan nyachaya gachoro wa chairman kwa kanu usiengima ekira choro wa chairman kwa kanu usiengima egaika segete iga bagata bagakora sana na moja ke go mwaka moja president mwaka nyachaya garo sotu go bizibo tuko asanya akabeko chikubu cha koletine chimbe asanyo dofira asanyo yokurigi rugibo jumbe bwa ticket ya ODM nyachaya kirara na bono ba makolile ku agatika kanu akaroshe party yaye 40 people egento ya kwanza nyachaya and we spoke to him gusi chikura cha 202 aba gusi ba chikura kwa fucho kuna rayo tanga piga kura kwa fucho kwa sababu akachonza so akanyora bargaining power you know to kwa roka kingpin otoba bargaining power yes so nyachaya kirara kabisa kwa mugusi is because of what hapa kusimama bali epati yaye na nda kwa ndando sio kwa nonye nani mwaka kibaki alikuwa kwa na Nairobi aba hata wajumbe 13 na baada nominated ndio sema tatu balke baba connect baba yonde the lady John ko the lady connect arabu no mo iko rara choretaje agatware bargaining power kiro bargaining power can walk out of government Bono kama kusi ore power ora walk out of government hapa kusiba ba stand still ndio usinaro roto taramani Kenny ayabuna amonyakero wa Kisi County Contractors Association ngokora toreri chimu ya Chubiri iye karaidari kikiandaka transition yakora norojina ntu akonya kamuno mugusi na magendero kurwa serikali ya Chubiri serikali ya Chubiri nganga kereme president ito mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na bwa tenkoro yabagusi jara mwana mtu Fred Matiang'i na wale minister interior lakini kwa yadara ba interior and education akagite lands une minister ona igare interior Uhuru Kenyatta na digeta bantu Matiang'i sababu sana mchache mbele serikali mwana Solicitor General Ken Mohamed Nyaoga Central Bank toba Solicitor General Ken Ogeto bono Uhuru tara kora Ken or omo usho ataburi tara kora Ken njengo kumisana because digere je stadium yeto chiba sanja beko digere state house na red digere immigration ya red digere Central Bank ya red bono ga kimata ngor tara kora gas Uhuru iga kolega asiene yabagusi because nasi kitabagusi akama tangi gasene so na majange ras mazu maybe intebite gusi yes igo magendo na kore lakini getikia gusi stadium Kenny buna ai contractor tari awere gitie kira kirende contractor ngoma nyoro manyi roje kiabere ngaki shabana yete goji yake agwendo bachire bonarugo roje na nona bagusinto rwebo mopira osino na mamnyoka amangane stadium ya Rosi uyaende ona mangana shabana gosi stadium no mu ground yabo na ndetindo je o aje getike ke Rosi go ras mageti wa regulation ya contractor kwa legas so getike ile na ito juice ngare tatan drug ya vehicle so I think getting go kare and anytime sabana aswa kama pirol and we thank the national government as a masujade aso gojagusi na masujade yaro gojagusi anya tali Matiang'i Orengo amana Kebicho amone president ya Tabanga ki Oru in fact pale gashi ngesa Oru miaka ya yeko mio tali Kenya ngim ko ira masuja ko ira madraka de onyeru siri naro onyere to counties so that's a plan to the president agire kan korte tora kwa na kia to kwa na siasa na magendro kitikia sunu ka gitu kiara baire ki kwa no matuka mange na nkira babuya ngakiaura kwa na Ken na ndibune contractor omanyete na ngaki contractor bangana obo contractor bako agwanta okoro omanyete egeti kiabo njari abantu ko yabakegere akiri na ibo mwana minto Siasa Matiang'i kira renge gesa na kwa na ngeti kiarusi usundaka kiru nyamira abona abuderozi jete ko comment about that abuteto rari tigira chibesa jiko be kuche pache the last time na ringe geti kiabo njari ni kira contractor ngoro
karra konyorosi ile nyumba a pollution block sabasikari bago na ile kito cha rosi Rijima soja day abantu bakenya gwesimba je tororo iko chibesa nchi abege tu ore budget tinta yo comment because timanye tine nchi abege tu lakini nje na roja control the kere site na ne control the ya retio site no mugusi omwana ominto finabel inero etu arosigetie mbemono mwanju mulini otondete kukwanda mangana siasa na magenda kala tondete kwerenu cha sobo chode wone kala na Kennedy Mariera oyuro munyakiro wa Kisii County Contractors ya county ya Kisii katondete kwambara banda dote ano bali miyumuru Bernard Asanya dere wapunda watching you from Ruben Nairobi na murugyo ya Liliani Omambia Bernard biamono Naomi Andrew Tomaso de ano ali miyumuru watching fairly ya kabisa Kelly Estelle kurobo bas jabotere awte ano ali miyumuru bwenza Dennis Yomoro korujinse mochidi chama tunwa aliense menya makoro tawte ano ali miyumuru mwanju muri genda gutuma chuchumbe jao kuja se studio kato ujisoma abigo nakubolina oroje segigati gosechi kwa jene te kwanu gati yumura ibwense urkinyata no mokonyoye chinsa sinjende te kurutu nigere faida goja somo Kenya gose nigenda te kututagora no mokenya tuma ujumbe yao gwetera sensa media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News wego YouTube na botonyora Ndizi TV News yoko nyachingaki to tweet at Ndizi TV News Ken taitwenda mutimoko mokera lakini koraira nirie tumakwara so mutimoko inkeko gera ekerto kwana gusi Kisii County kuri mono Nyamira yebo mayete moralia Kisii County nero omwana bo Nyamira mayete Nyamira kare to abate Kisii County Council Kisii County Council to abate paka Nyamira yarenge Kisii County Council akiro mwaka mwebere barengo mwaka mainga barenge chairman Nyamira bantu baito Nyamira iko ekire ya ruete kwere nekire ba ruete Kisii County Council bakara Nyamira County Council so aba omate Kisii County Council na ya ko tibe singe ya bagere Nyamira one ekire baba kana gatigati abantu bajya bakoro iba university Kisii Town na ande Kisii Town aiga stress agir no kabirondo yare so abantu abange ebate ko university Kisii Town mano because yere pare nengo etero chimigori ekiroko na naro kono ekiroko na kirigori no goita ekiroko no mabeno goita so that's why roche ebyasere binga bana bile Kisii Town abantu beto Nyamira banga bakada Nyamira no bamente Kisii Town lakini ndeto saba ekotoka tabanga Kisii Nyamira ne rebe developed anye negati kiende gekwa ndo tikake ndoro industrial parking gojere sirongari tikake ndoro congestion ya bere nyinge town abantu basuke ku town ya ken tegedora mokego to akwani goro ya magendero a section of yani gatia bara ikurwa songo gusi go sabande ba sokir batirna obo mobas mio bokura wana amura ibiki magio demrera morning aso ketenen na odemna ya matiangu jarko wikero kyai Katuira kurase nsemende studio to kwa nena ki matianya tikara na bara ibande ababande batakete birogo binde kaiba ujugoji torenda se studio to makwirana yo mwanju mulire tosuka taturasiba maji ngwira naturi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi soa asu mutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'umuguzi omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax
Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuku gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa gusokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchuri yetuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asipara ya kisi migori highway gusoba kirisimi asinamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba ayene bundiyo korosiestema gose nkwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'estima ke wholesale na buiga sengira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka estima buna circuit breaker lamp holder consumer units showers chi extensions earth rod chi cable au chi socket na top plugs onye gutagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings, floodlights, wall brackets, panel light, downlighters, street light na boigo ebingere byagisieri mbabwete boigo chigulu chia konta na tanchit no konyora chi conduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes batalere asamagacho anyatero plaza anginibinkia National Bank ground floor hospital road imeyumu chukisi akesimi asenamba enoti isano na ibere yemo isano na iseto isano na ibere yemo kianda isano na isato gose enoti isano na ibere yemo isano kianda isato kianda isano na isato gose enoti isano na ibere yemo kiande noti isano na isato enoti Roka Electricals ebintu byonsi byokoro systema inseyekera mekemo omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusoko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere choka dutogo koereza bunurwarete wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigunde bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakore tokonyoro murwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage nabuku mwakiresimi omudirekta bw'enyagitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke boigo nabuku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi
mono mwajumurire karone da gutubwati karutwenda tukwanda siasa na magendro litukurira karoli dure Jumatatu butamro tukwanda siasa ne tindiete abakenya ni bagendete kuyarigania abakenya banda bali bakuri ibirumba ndete kuyakereko kwa county ya Kisii county ya Nyamira ibirugo ba MCA ngwirwanira bale abagumende ngwirwanira bale abagabana ngwirwanira bale abaseneta ngwirwanira bale n'abachumbe ngwirwanira bale ase county chitu kikumi na inye ase county ya Kisii ya Nyamira Kisii tubwate kianda Nyamira tukatwara inye igumachumurira ni gatoendete kwa baimi umurobelio yekato kwanda siasa na magendero bale abandi tumira ujumbe anari nababulina oroje okumusana usichensa jigenda takurutuka tiyumura ibwense amono mokonyo ya William Ruto ni gojire faida yo mo Kenya gose ni gojite gete uturubaniense ya Kenya naro legere na amchuswati okioma kurwa masongo Ruto is just separating Kenyan at large ateberuna jinsasa jibanda takuruta ni gobanda takuburukania ense ya Kenya boigo nara Thomas Usira ate tuko pamoja Thomas Usira mzie Kelested nera ate anualime Isaka Bosinde nera ate anualime yumuroberi bwenza kurumambi kustoa jagete mpaka boniga oja kurwastin semo chiri chia amagombo mbara abatumire na barubo njijumbe chabo kerwa kubuka nabo boliri ngana liri ate na yaya ntundoroje na Ruto ni gobandete gotuturbania buna abakenya tiga batige konya kuruterana chinsase ekiagara ntunto manyeti ninki bakobuna ekiagara mbarose serikali ntuturamanya go ikaboni oyun Cynthia Nyaboke ogateana bakenya mbama etingi Ruto bakobuna naro gorkuna bosire nyandwaro agoteana nche Kenya ndojena tigatoralio malembe karoto kwenda chikura kolinde na Ruto ni go bagenderete koreta liberera litayo asense ya Kenya buna bwanjire como support Raila tigamo support atige Ruto egeri chikura oyo koya aye oyine birengera byaye nere akorumya muno mwanju muri genda gutuma birengera byao Dennis Omora ate ano Ruto remains a winner ate na kendenge yo kerekebe tigaba barutana jinsa kolende Ruto ni tigarete koba omobui maraika bwejire dio amenya basweti ate na yaya already we know awatana buraburuteyo wose okorutana jisase kinge bwatikende awatana already we know our president only waiting for the date wenye kupiga mdomo wapige tu waendelee kuruta amangana inene birengera libyaye pia muno mwanjumurire genda ko bamona intwe ken ditutaranda sumutumoko ntwaboraniga a section yabagusi ose yabarahi professionals kurugusi batebere muna matiangi Asimio moja libene na matiangu jarutikara asense meli yobugwasiri w'intano security boyo bateruna bali bahire birogo bya serikali ba solicitor general ba busani mu cyaje batigara ase serikali yagasoya yasimio urugeri nganeli korangane birenge bya ngakirire amurari yanje yendo nakwanire umanyete ekire kwa bere president nayo bata powers chokora se cabinet nande ekire kwa lo cabinet abantu bajoko beka majeta kyanara umwishimi wa Raila riri aronje manifesto na tenendia gatebanga finance oparani lands mwana mindo kuri Mombasa sasa njo agateba agriculture munya you know kiro le president nayo wata paroroga tubiye president ko beke cabinet yao Intabuna kena di majority ngati watairere ngaki mbeke no montegas lakini na aranya mira de ira atana atrenia mano mito Fred Matia atabangu jokora bare gasinere egasi ya ataba jokora nere tinda manya gosene yira de moti intabuna kena di majority ko ragwan lakini bajibanda babuto tinda batero nyamira tate beti gasi kwa Matia ira atabanga Matia ntatembea na yeye bwana leo Raila kira abisu no itana manya kira Matia nande nje titari wa siasa nyingi kiagara nje tiri kori kura nje gon kori gere jimune ndo biko ya onde byo sura jero kero ke nyama tia ko barite ko saba kenya korega ewa lakini bwana kero ke ntukura kwane ite dunto ito siasa maon lakini apotukura kwane kiano nkaki ya siasa abara imbare bare ase serikali ya chupiti kuchukura jitamje ba bairoro kurugusi nanda bane barbada kedu jigo swa serikali goswa na barba kwironera sama baga iguruje bali bese go retainiwo igaba bande banyorera mabaga omanyete ekiro kora siasa ras morete ngayo mwizo gayo konyiki nande siasa ya bando to kora bose bago kora bande ras mutu are interest number 1 ras ma omanya ngana ngo nyorore mambi
kia to kubwatia to kubwatia umuntu mono otari konyore gento iga korokana aba bagote abwate nga professionals bete bana Nairobi professionals bete bana Nairobi na bara bana maone abaruete na ende kire oyo mugaga kwanda tanga nayi Nyamira Nyakundi na ndara mu mwabone nkori yari kiro kia West Mugirango abanya ne chikurari kurari mu mwabone lakini hata ne bamera ne sema ya Nairobi baka discuss gusire ko professionals coordinate dance animal na baada ya tena bono daira so ketenen hata na yaya ikini taria ukwanda hata na atangaza kabisa ikiaro kora bande batangaza tumbakare babekiru bamunya ntokumanya ende tikatokanye thori ri kujibosho ken tetura kwanda ngo chinsa senjeri jarutirwe gati umurai bwense no mukonyo chigende korutwa oyuranirige chinsa te jikorutwa oroje ni gojire faida yo mu Kenya usini gojitagere ni gojire ngete kutagora ense yitu ya Kenya kya bali babere ni go bari abaraya ban umenyete yendana no kwanera my brother my Ruto tari president ya Kenya muntu ri president ya Kenya ko Uhuru Mungai Kenyatta paka tare 9 mwezi wa 8 2022 iba tena transition so karubia petition ise ko be kuna na baras ku chibosyo bona mangana e trans ane mangana e petition inda manyana ni president pa ko hand over power no montara hand over power bona kana apa abantu tibarasi bere choko chire Kenya William Ruto na William Odinga na no retakayo yana kumaina lakini wajakoana aro na George wajakoana David wa Mwaure na Mbaroro na barona to kwa kwane kiara mbanjere tu mbanjere takini mbako kwa president wa Kenya na wajakoara weekend kiro ko president wa Kenya that's more to 24% from the 24 counties na that's more to 50 plus 1 onya chikura chetu wa ku 20 million 50 plus 1 iko nini aka calculation so the general possibilities so president ya Kenya na no mo deputy oye ba jore tu amo ba jore tu epe but now ni mai denje bana nkorigere ya kuna Kennedy Mariera ngendo nkorigere mai Ruto na bwate obombo chibolia oru atebete na kuru na yangu 10 na yako 10 akini ga after 2017 kile chikora chia akwa ya Ruto kumie kasira ya Ruto rene Uhuru bakabua Uhuru ekirabua Uhuru na tuarete problems ana kirera ira tangazo people's president Uhuru Park so Uhuru rene mna rengo mochanja na nyasaka mokonya yabaya ikonkore to momuroyo ambu atisi ga sinje na rakole miaka yana so that's why I'm sick yajide that's why kwene yajide Uhuru bona iga ani na te ba Kenya juice Uhuru rero iga president ya Kenya igakora gitoro paka mambe kera raira no yandise kinoere na anda ba Kenya bange bagachanise yes aba Kenya bange they recognize the handshake because of the people's president was very amangana na Nairobi kan otware ko ene range baka bona iga akadema just Kenya chingwane jibana bakutera jinsa soro jaga de amna iwe ni mdomo to konya waka tebya ba Kenya ken no yo mwira ndio matena jinda kitikura yao ntigere mbambane na Raila Odinga one yendo kinali wade ba deputy president yeito atigari kichukura chiaye na ndeba ona atige ko rame posi yae atige ko rame posi yao is very bad ere tige kanye to ko yari chukura order ko chukura ere gago ekanya era ate bya bakenya ngaki nkoma muri chukura moro jirende bune myake ko mi urwa debe tare ko ero ko le ko anete abakenya nkondra mura mabere ngakire chukura kanga ba de abakenya igagire ke bana ko irani ne president yae ayi bana aitaki maskania se intubuna to ko yere aitaki maskania ikabona oyo makire Ruto na wende gukira irari gichukura chia ngora ori tari kuri gukura cyo president wa Kenya omuntu wapingana na Ruto chikura ndaira moro Odinga wachakoya na mwao ambia sana Ken manifesto njia sokete didi tu ajeta konyara Kenya Kwanza sok manifesto yae Kenya Kwanza njia sokete manifesto yae to kama corona bono bomo bwasi mon kwenye machibori Ruto na kabairi ne kaudina te komboji manifesto yani lakini toroje Kenya Kwanza ya komboji obo bwasi miro moja nakyo kwa na manifesto jibere Ken uroje na ne lira konya ba Kenya mai te manifesto na ande na te bari na lenga manifesto ne lego chukwa kwa guidelines na kyo chukwa anya the first year manifesto ya te education lazima have education anya go chukwa about housing lazima onye buati in that time frame ya 5 years
manifesto ya Raila ya Azimio na nyerigere manifesto ya Ruto buna soki na nyerigere bono aba Kenya tigaba interrogating aki asichi manifesto nga papa kiano ena roje arabwa bangraje aba pura kamba ya kujibeza amana abana yindaka digire ne ya Ruto kombe poni kire kwa kombe ile bona yo denga ki ningake kure ya no chigega ni ndo ningo ko jara de go chige lakini bono kote abale na manifesto de aba Kenya manifesto nili sakara tu monda ukwana to tebana na Jubilee manifesto nili ya so 2013 banya ko yigirani na kia aba Kenya bara semeni na manifesto ya so girma kwa chako na so kia na bao jo so bis ko yigirani bali umanyete manifesto ne binding ya ogo jiko gambira engendo na ko te aba Kenya ndutu aro de manifesto tikango tora aro tare 9 tare 9 mwezi wa 8 ngako be president ya Kenya anya ta ko implement ya manifesto ya to ile in 5 years nane ko se miaka ende tano ngoje 27 ngoje na we mitor we can again vote yes implement ebintu bire manifesto ya nande dina te bese ga nga manifesto ya Raila Amolo Odinga taje manifesto yo mugabano giza je gutumia mugabano giza nabade manifesto gaye y'abantu bagiza badanga kinko bakorande yes kero te manifesto ndu matuke meronge 35 kuja sobo chero bonne bumakoye ase kaunti ya Kisindura ramugabano ndi bwense gosoke manifesto ya kore useba credit baje basoke tin ko bakwanira inki barburoje ebanye urugo soke ustoranyiganya amatuka ya meronge 35 matuka mange pano tinye yo mwana matuka 5 ene matuka mange sana ara change binte ground nje ni manyetenga abagabana abaito ni maitengo soke bale manifesto oyo ta soki igotabuga ati riyanda y'abantu baita babaguzi igotutagete bachegeti batotebe ngaki ichengo rindo bogabana yetane APCD mkingo yokora baguzi aftungu aruro number 1 chipasa number 2 amache number 3 obo chabo bore town ye to bokorusu mogonga bore tu town ye warusu kegogi bore tu town ngaiga inki to tari kobekera onye na bagetutu obo chabo bwabo babe marani onye na banja obo chabo bo sambiru sunek onye na majo ge bo abantu betu babura bo mogonga mbwetani itumbe goje aba basana babeke na obo chabo bwabo inki bakora tu town ngabwes so todo te gaba nego to te binte bion ndo ko ati kure ko sai to me di manifesto ya etauni yeito congestion ni gere ni inkiora korera abantu baite etauni yeito ekiro montago ta ko sengo kisumu ali gere kisa ta kwa no supermarket onyo rega asa go tena abantu bane ko kuleme buku you must give us abantu baite manifesto ndo mazo dana abaseneta bari portfolio yabo yate ebajite bakabugana ko konya kabale bayire no bagabana tutebena si mugabana mo seneta Kirisio bure no seneta Ongeri babira se serikali roje basoki manifesto yabo kosoki manifesto yabo ngakiba ujukurikie binte kyaramba roje barabeira ngibatare ko mokonyero muwabana ororo ko implement uri akabe myaka 5 no yabere myaka 5 nebe challenge asbali omaite ko comment ke kera ongwa na arwete manifesto yaye ko korra bante gas 2013 2017 na ndi kila kore ya kabe na ka ba usi hope ngaki ebinte bintara akora ngo diko bikora ne bikora pono onya tara bikora is up to him kera ne ko gendari pona babagoje lazima batotebye manifesto nande senator obure no mwa kongeri bakore gasia serikali so they understand the running of the government onye mbakore ta manifesto chao aba kuzigurigeni na bakure verdict ya bani time because yo matuka atigeza 5 bano kilo montongo manyara sa wake kura ya turarigire nande Kenya ke turarira na gusi turarigire ki deputy governor apa governor abakuri gibiro mba chora ba deputy governor kurujinse awa bandi bakarusi boge tuto abandi bakarusi kiro monta karusi kivyage nko majidor korona emechandelia era sumura ibwenze no mo deputy yoe nko majir koro kana si county na kibona zo etamu etokoso apa governor aba mba ke sabu ya obuya asaba ba deputy nande bajiko bajande miaka 5 reposi omurajo manyete umudiputy governor igaro mokonyi gwe governor nabwate na constitution ne mwara tiko bobis nabwate obis nabwate gari tiaye ne bintu mbira gwenda okora
lakini nabongo be deputy governor onye to ko were pose yawe chief executive officer yawo you know nabongo twaro biso tabatike Yona boko mese yokora twale. Mese yokora twale amone secretary amana majo ko ni karo chi ne chinga se kwa uruwaso. Maya te kilo ko ru governor ne deputy governor imo ko choru one pair. Lakini ko asa ku eburu. Buno mosani ona mangi ali ku eburu ko ngenda UDM karo DM. You know, that's more to understand. Yes, that's more to understand. They get ready to governor. That's more to boss yao. A boss yao ne governor. Again, arrangement ye yoro jiba kora bande bakarusu boge tutu bande bakarusu nsemo ao ne chikuba konya kohiru bande bakabima boge tutu mbono ne chikuba konya montazi kiwike rukyo bagaban. My brother and the running go to biga to kobe governor utabu ati e support ya bantu bande. Deputy governor watera bagetutu abandi mbarbarusi bogetutu abandi barbarusi tie jinsemo tiganko ne bagetutu maita bagetutu ogwero mugetutu wasoka chikoro cha bagetutu jiro nanda bagetutu ibali gerete ngaki ongwe kira gosoka nani ntokubori bugabana bono ngendo turagende yorio kepi no deputy governor so that's why ko rabanda bange bahaka gisabu bakori go bugabana bagaza gisabu sana mwako bura kareta mbaka ko bogetutu mwaka mato kwa kareta as a senior lawyer miga oyondo gamba migozi ayo minto maso ni kareta ndemo nteni mwana minto simbara dira kareta akarusi monda kurubo nyaribali so ejine chukuro korgere inkaina sko you see so to kubojo bugama bosai igona bara bomba digerege asabara nyole chiku bara nyole chiku reji omanye ekiro koimo ka chikureji nane na ngode chikureji very tricky kiro korgere ibobazi to bwade simbara dino mo akobule kwa de south mogrango kwa yara maso nubweka wat nyari bari ndoro bata nyari bari jajo ko samasa nyari bari combined kwa yara to bwato ma kongeli na machogu abanjari nduko korige ndengaro mo ndo da ko yare ekero kyo bugaba no so deputy lakini numo bwato mo kumende mbaro abagetutu mbaire obo deputy na abo seneta mbaro mona ko de seneta so tikureji omonto rabwe lazima nyonge cyo mwake turaenda Nyamira ke gutuma kwera na kisi Nyamira omugabano rorobi siboniga keronya garamanya artika ko tumoka mo deputy anero mugabana boniga enhande nere ngori yare kiro keruto kurari county ya Nyamira torera bari bakabira abachumbe anene abachumbe ko rututu masaba abande balenge abachumbe ko Timothy Bosire kitutu masaba Joseph Kyango aba na Ben Mamanyi na bari kiri ko liye kirogeri roja se inki eba korete buya se biruge byawo bibujumbe mama kwanda so bugabana manye te kero kyo bugabana ekiro keriya tari oto komande rumurangu nga kom jobo ye kero bugabana na ye biko kora dise gya bika kwaza na otara de mamuka otara de bana ba okore we nimbata chibese campaign constituency ya ni chiwodi 20 to kuboyo bugabana mo sai ngo to ko ngano bugabana nkori lazima engende de kodenga ki para manyo chibese tigani karanze ndiye kroge ben mama yo ver mo chumbe ayo minto Timothy Bosire ver mo chumbe or tanyamba de ver mo chumbe okio ma ver mo chumbe abo mo se kioma abo mo se na basani bana bande lakini ndi chikure cha Nyamira na ande no manyete cha Nyamira e pati ya UPA na romo gabana outgoing nyalibo na no ako liko na ande na ra amatuko makeiga before era dala Nyamira na rojo siasa matiangi to ko tebanga Nyamira igabaro monto kwa sio gabana no agate abanya lipa ko so ne na kwa tamoni na ikisi na cha agatanga nchira kwa bana basani bana igaba kusimba raja wa support na mumai so ababande na bara default back na obatenga ki omondo yoito ikaga totika kono you know siasa is about interest so Nyamira nchengo sabara bata beto Nyamira ni mai to mwaka nyali sana
ni maite nyambati timo tirira bari maite bijamono kyo maere no era mame ni manyete arab no musairaro makocho ko nyaribo Marwanga Maro Professor Marwanga en tari professor musana naro ko Nyakundi so njengo sawa abantu banyamira nani nyamira roje se injiri nyamira mona kuna kile kisi Gideon Nyakundi abantu baito tibarigireye imubwate manifesting ya nyamira urakonye kaunti ya nyamira lakini kerto kutigarte Kenya bunyamira abagetutu barabangi okosoka kwa bagetutu abange nikora advantage ujaze UBA na Ben Mamanyi osaba girango ikiatroji na bagetutu ebwate timatosire okioma Gideon Nyambati na baranga batano bakuriyigero togoja west togoja bagirange barange banne batatu bakuriyigero Professor Marwanga Penny kiara karabara buna banku bamuna abagirango na incumbent omanyete chikora cha nyamira gobele go tricky and abagiranga babagijora babagiranga bose kyo mwana bagiranga gombogiranga ikono maite gesamino nande na ramosani onere Dr. Nyakiba neno Nagiri Nyakiba nero running mate ya Mwaka Nyambati so chikora cha abagetutu basi kwake block yabo bakiro monto yomo na bakobe challenge ya mira nakiri baje chibagana still abagiranga naba not babo kachikora chiri bakore because injera ndigireti not mugiranga maje obogambi kiri bwakire abantu bano tukogiranga yatokotera muzinyari batokocho nonyo bwe musiye nantura kwanira ustura kwana bachumbe abajumbe ko majikaniro te bakana buna vese cha CDF mbaratu mekabuya asimya ke ya magega bantu ngwe murungani bare na bintu mbikore kaniti buya na hande pamaute abuna bachumba bakaro bachoretu niko bajite bagasona ni asaba na siasa mbaira nase kokora magendero nikira kwande Kenya bana abachumbe baito ase rongrosi maita abachumbe bausi kokwana na ngabagasona ni asaba na siasa abachumbe number 1 nabana siasa nande genda bagusiba ito batamanyeti umujumbe kira bisu no bontale tiso butinyana na mata ochoro abachumbe uno mujumba wa bisu parliament ina lero mujumba boncha gakora ayiweru million 70 egiranja akora ayo agore gayengi agore nyombe ngia naro you know bando beto mari kumaje binde ara ko kira bisu ikire parliament iguru nani yasama konya chore committee ngia achore committee ya budget achore committee ya jipara achore committee ya land pele bisinjiro bakonyora chinyi number 3 chibesa ndiri kire constituency 150 million chibesa chicha CDF umuchumbe igari patron lakini patron igaro ekieta lakini ki project yo siko korwa no mujumba katenga kai Mariera kaoyo kai Brighton ne arogoteo ekiara go chore committee ya CDF oino mujumba ro igakoro kwa patron bosa lakini obate powers chiga soka go senkera jeje para oteba ngangere Mariera ngero yo ikara mutu itatu supported so abachumba aba ebabwate jibesi nyinge go gwana nyaba senate korenga nae ba korre mirimo yabo ya no na samana contracting ba korre mirimo yabo ya maita abachumbe baito na bakomusana na ndo manyeterendes na kingote yaba usiba ito kisira nyamire tiato chora abantu bale soba na ndo abantu babwateri yanda ya abantu baito onye para kere budget tige pare yego nari kiro kore para activities njiro maite omo engineer go supervise anya na makara bati yakobe tigabe ko nyere chire nisat anya no moro moko be tigobe we para yo ege bano kanya ora omo engineer orose para epikyo ya 3 million ko kwande sai ebintu binne mbio kara bati cleaning njiro usimeke mete ndibita yase ase epikyo so abange baito ba temire abachimbe baito abange ba temire pone yari bari chache na ari pana nche guru nande mojumbe tongi na ara nero retire chipara ko rasu chira toro bonchaji ndi chipara toro chinchi abe to ramiri yo pora rengo ora rende na yari bari chache guru ko kitu masabari ko magwadi justice yogechi oyo nyanchonali ikoro chankame Mombasa no ali meyumrubirio wagotorigeli kabisa nara odena morning mini otao wheels on my side ningependa mwenye atachukua kiti cha urais amjawe CS Professor Chochi Wajakoya
na wacha koya wikirwo uyurire keva ngaro kurugesima nigo tutagete omorembe eraote ano omorembe tutagete asense yeito ya Kenya chofre mogaka aote abuna gaki esegi ya Uhuru na Raila nigo ya chagete Uhuru na Ruto nigo ya chagete kare nandi ntumanyeti ninki ekogenda tiga ba Kenya turario omorembe chikanisa tubwatesie akimo tusabere bokongbia mona sekerengera kiao Ken turera nande bono Kisi County ndroja bantu ngori bare birogo tokato wana nyali bali mbabwate ngori bare bogumenle regional rororo balinde content asia ban regional rororo monda na robune debut ya Simba aboga banamba biri bakoligi twaneseme tokwenda bogirango twanyora oyo ndeno ale Manson yongo nyamweya no yonde ngori yari kuru jubirio bo Senate Mingo togo jabo getutu abo debut mbarweto arafu no bo Senate mbororo bon okwebango koro arrangement yeye ni irere buna no ekera abantu bagosoka banguru abu ensemo geteyi kabisa mbanyoro burai no to kwana no babazi Simba na roro Janet na roro no Krisho buri na roro na bon to kwanda yigucha muino tumakonyora na mo debut gavana Josh Mangi na roro oro arrangement yeye ngakiko chikoba nebe no monta gosuku musike sali babo bakuburi abanguru asensamiyo Botamira ndo na kwana chikura che county ya Kisi ego chigo tizamini abantu abari wetekire nyomba mbabwateri musona abantu bandi example nkwanire magara musimwe magara gari betasa kumugirango musimwe magara waburi chikure n'injya gatatu ega chikura chiri ara akeru konyora yonkorora igabwate chikura 100,000 poro timanya 100,000 yeche na ande this time ngocha kokina chiri chikura chisako abantu base kwakira magara mnando che chupiri na barase kwakira ndo che nyari bari na bara akeru basi na bara akeru kwerende na bara akeru bagiranga bako mwakira chikura ikiagera mwana mwabo manzi noyongo era tabu ati seneta Aireta chokole imagine yonga tabu ati monta ko support was because no nya arrangement ya sana that ya bate women le atwari repeat gaban ne ro manyene akine akaiga sana ta ate baya ati kanti because umara mitongori ya so chokole echi na mama manena ro na mama manere na abo seneta ko rikorbo ketu yo minto mangi na be repeat gaban yetu nande na manyika ne count yengi kule icho ko seneta fili ka ka very tricky nande obo seneta na go tebi obo seneta ro wa ba interest mono because ekire gavana yago sire no nye gavana to chora mambinde ekire ya make mistake ka ko iru senate ya assembly ide onye ne assembly ya murusho bo impeachment asa ko range so obo seneta this time obo ko ba a lot of querende abantu bano basenza bakalire into thamangu because mbobwate gazi yana sana yebo ensemo yo basenza go totena mbobwate gazi ekimontara kana buya mbobwate gazi lakini abantu nate abanani ngimbate nate bo mingo magara mo imana mangi yebo naso basenza bakizi babonera ko begabana totebe arutuna na nyalibali abagabane bari babiri kurororo urujina kero inko basumbu akira kena inki batale tero monto yo molende na baruma go sumyo ko disco mai taba nyalibali bali limono mna bantu bageze nyalibali by the end of the day go ikaranza bali patebe ngaki ikero go tora penalty no bogabana go sino bodi piti gabana so they give their verdict ndona banjari turikorike kero kendo tatigo bogimenle bongina Teresa oro no mano minto ko marima so na intunto oro donya ne no munyali bali abadire tonya oba donya abalire munyali bali nanda ka baroma o monjali tonya ndoro chiso abanya ni bali juni na soka tabo muleni so abantu mbaligere ka bonjali we looking ora karite de lakini donye karago igoro rigiruna na ndaro punyari bali mono ngo affect dire konyori kero kero macho waroro na ongeri mai tabani ne ro siasa ko tuwa
Ibone siasa kwa kwani ngo ngati to bekera machogo bogabana to kina toya to bogene to bekera omogaka obulo bogabana osesi mbarati muno mwana mutachane tonga so people want to give verdict ekera bogitutu mbaro bakubule bogumene brakiri mbare to mamono abantu mbare batare to mamono umanye mbare bakoligira kiri contenders mbaro bali patangeni kuchiposio Dorona abantu kura kwana bale chinkwana keni chirarona ne chiko turbani murembaso county ya Kisii usenya mirali na kitore tangi kurwa chinkwane chino na bana siasa pati kuchikwana Njegende yokana atebya abantu baita bagusiye tutasoberane amaskani na nsoberane murembe chikure chigo jatare 9 mutinyu 8 tochiakeri tukeri eri ko saa 12 mpaka saa 11 Korwabu na watu kutigara Kisii anya abantu bakanaro bagenda bali baburu bali naro abantu bagenda bakakamega into 20 na abantu abam Korunyamira papa Kisii ntwa abantu abam county ya Nyamira na nero mangana asimio na roro na mangana UDA na bachikama chikubeka na bune county ya Kisii torigere na county ya Nyamira mosnyalibo ni gare UPA ira asimio Ben Momanyi ni gare Waipa ira asimio Timothy Busire ni gare ODM ira asimio Professor Maruanga ni gale KANU iyera asimio Gideon ni gale independent candidate odeb lakini oyonde warta nyambati utikara UDA iyere Kenya Kwanza erbiek oroje mangana ya asimio ekerba ko babange ni gera advantage y'umuntu wigurubaro gose Kenya Kwanza omanyete na moko babange mwake tukura mobagane uyo nanyore erigo yaite neras bakire tukura antako bwa ko satara tukura So jega ndorani kusaba abantu baito bikoto daitera iratanga na gushi cyo president ikiagara na professional simpa kwa ndiko na Nairobi na majanya de rekero tikure jinane na teba iga maite gushi kutokwa te umugaba no gosoka uyoro ODM ase pati ya Raila umano minto matian igane jupiriye president so chise injira abo indo chenkega tokumusana nangoro tokumusana njiro ngoro monene randera na riye umwakara ira Nyamira na tini Fred Matian so ya rokanire umwakara ira igata gete kwa Matian kero no etara te bangire tibadi se kose Nyamira kwa Nyamira no so Fred inde do kwa mangama so egento kero oro obora yo gogocha no kon no diamo nkwaro ojo yugi so Raila nkia kwa nito yugi ane vetenga 6 piece ate ni gradi so wanga igoba no kidero igari dependent igoba no tabu ati support ba ODM support ODM ya Raila lakini abantu bari mate ba obwate chikidai hadi cha urasma tuwakire chiko no wapati ndewa lakini tote abena babo chane tiongera no bale ongwae no ale abaraina abangi bale tote ekiema ODM ekerekiema ODM kerororo Matiangina jigo garansa se decision making ye party ko senera jigo kanya bangwe asi second year mutokora lakini ate banga ki ODM naira ko boli ko ODM ani ko wasimio lakini kare party leader ya Raila ODM igoro je pene bizinga ijire nyinge kajire nyinge mwana mitama tiange ga tupiri party ye president you know yo ane kwa manyanga chikingi meka na ate ba ibere chikubeka Raila state house Uhuru Mungai Kenyatta na Fred Matiang'i Kenya amangana ni tiga to kanyara ile kila president na ndora comment na ito aranga ki ingega ko gendera ingana leo leo mwere keni go jeso mbusi otorigere bano mambinga kiyo mate ningana yani yo mwere tena ni gote yaba gusi baito boze asumabeta Kisii na Nyamira na Kenya ngima bali bandigere tiko Mombasa bandigere ko Nairobi ntobuna magusi we are supporting Raila Amolo Odinga fully 100% na ande ndongo saba abasali baito bakore gitiko cyobo gabana Kisii tigatokole siasa yo murembe ikiara tikura kigwa kuri tukerimo no mondora abo mugabana no mondora yobwe asante sana Mbemono manjumuri na ekara kwera libagari yago lyabena ko ligeri murobiri ekatu kwande siasa na magendro niko tukosabira na ndonsi asobete gendra kura lyo murembe katukore no jesobo chyo bonne bumwago na echora baraya baya baraleta magendro asinsitu ya Kenya ntuchuchandika emyaka 5 erebosio to ikiro mweli obumurobiri oyo kuwakira mbemono gendra kuri Ndizi TV nero bwanso usikere merobiri nemenge para botambe otende gente kene gente gyansu ne okigutoke me Ndizi TV nero bwanso musiniko twalinga na Frida Kerubo no yorenga sense meri ende ye studio kwena kwene mali ogine chibicha
gojira senjira ya bene ni garenge chon ke bati tumirane ankyo karana to yo sasumuro video ubutambe karto koreta litkulia ubutambe igo twara buriru bime ya Ndizi TV ngo twarenge na Kennedy Mariera asumuro video siasa na magendero twara buriru bime ya Ndizi TV ne robon smusi bana butambe riane Brighton Makoli. Thank you my brother. Besa.